Biravugwa ko Victoire Ingabire ashaka kwiyamamaza nk'umukandida ndetse akaziyamamaza mu matora ateganyijwe muri Nyakanga 2024 n'amatora rero azaba muri Nyakanga 2024 ariko Ingabire Victoire akaba yasabye ubucamanza gukurwaho ubusembwa kugira ngo azabone nyine kwiyamamaza cyangwa se yitabira ayo matora nk'umukandida. Urwego rw'ubucamanza mu Rwanda rwatangaje ko rwakiriye ikirego cya Ingabire Victoire wareze mu rukiko rukuru asaba ihanagurwa busembwa kugira ngo azabashe kwiyamamaza mu matora ateganyijwe mu Rwanda muri Nyakanga 2024. Umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison yahamirije Igihe tunakesha ino nkuru ko ikirego cyamaze kwakirwa ndetse kinahabwa itariki urubanza ruzaberaho. Ati nibyo ikirego cye kirahari, yagitanze asaba ihanagurwa busembwa. Urubanza ruri ku itariki 14 Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Twakwibutsa ko rero n'ubundi muri 2018 nibwo Ingabire Victoire yarekuwe ku mbabazi za Perezida Kagame, aho icyo gihe yarekuriwe rimwe n'abarenga 2140 barimo abafungiwe by'agateganyo n'abahawe imbabazi na Perezida nk'uko itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera ryabigaragazaga. Ingabire Victoire ku itariki 13 Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12 2013 nibwo urukiko rw'ikirenga rwamukatiye gufungwa imyaka 15 nyuma y'uko yari yajuriye igifungo cy'imyaka 8 yari yakatiwe n'urukiko rukuru. Uyu mugore washinze amashyaka nka FDU Inkingi, Dalfa Umurinzi atemewe mu Rwanda yahamijwe ibyaha byo kubangamira igihugu, yahamijwe ibyaha mu babarire byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Yavuye mu Buholandi agiye kwiyamamaza mu matora yo mu mwaka wa 2010 ariko agongana n'amategeko kubera ibyaha yakoze, ubutabera bukamukurikirana. Ingabire yarekuwe mu 2018 asigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yari yakatiwe mu Ukuboza 2013. Yahawe imbabazi biturutse ku mabaruwa atandukanye yagiye yandika zisaba. Kuva uyu mugore rero yafungurwa mu bihe bitandukanye yagiye arangwa n'imyitwarire yatumye benshi bashidikanya ku kuba yarahindutse, ndetse bamwe bakemeza ko imbabazi yasabye ari iza nyirarubeshwa. Kimwe mu bikorwa Ingabire yagaragaje rero nyuma y'iminsi mike afunguwe, yagiye yumvikana kenshi avuga ko nta mbabazi yigeze asaba ndetse ko uko yagiye muri gereza ari nako yasohotse. Urugero rumwe ni nkaho yumvikanye agira ati usaba imbabazi ku cyaha wakoze kandi nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Mu minsi mike rero ishize aherutse kumvikana anenga gahunda y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza abimukira, aho agaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye nyamara n'abayobora Ubwongereza ubwabo bemeza ko rutekanye. Arashaka gutahana mu matora rero, arashaka guhatana mu matora ataha. Hari kwibazwa ese arashaka guhatana mu matora ataha? Bivugwa ko uwo mugore ashaka kuziyamamaza mu matora ateganyijwe uyu mwaka muri Nyakanga 2024, ibintu bitamushobokera abaye atarahanagurwaho ubusembwa. Ubushake bwo kwiyamamaza mu matora ataha ni ingingo Ingabire Victoire ubwe aherutse gukomozaho mu mashusho yashyize hanze, aho yavuze ko kuba narakatiwe n'inkiko muri 2011 ntabwo mfite uburenganzira bwo kwiyamamaza mu matora yari yo yose, ariko kandi dufite n'itegeko ridukuriraho umuntu ubusembwa. Ubu nkaba narasabye gukurirwaho ubusembwa mu rukiko rubifitiye mu nshingano zarwo. Urwo rubanza rukaba ruzaba ku itariki 14 Gashyantare 2024. Mfite icyizere ko igihe nikigera nzashobora kwiyamamaza mu matora tuzagira uyu mwaka. Ubusanzwe rero kuba umuntu yarakatiwe ibihano n'inkiko cyane cyane igifungo kingana cyangwa se kirenza amezi 6, hari uburenganzira butandukanye, ntafatwa nk'inyigaragambyo, ntafatwa nk'inyangamugayo. Aha twatanga ingero zitandukanye nko kuba uwo muntu
adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, kuba umusenateri cyangwa se umudepite, kuba umukozi wa leta, kujya mu nama y'ubuyobozi bw'ikigo cya leta cyangwa se kuyobora koperative n'ibindi. Ibi bituruka ku kuba itegeko ngenga rigenga amatora mu Rwanda rivuga ko umuntu utari inyangamugayo atemererwa gutorwa, kandi ko mu gisobanuro gitanga rivuga ko wakatiwe igifungo kingana cyangwa se kirenze amezi 6 adashobora gufatwa nk'inyangamugayo. Abanyamategeko bagaragaza ko mu rwego rwo kunoza neza hazaza kuwahamijwe ibyaha nyuma yo kurangiza ibihano, ashobora gusaba guhanagurwaho ubusembwa kandi ari ibintu bishoboka cyane. Itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza n'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 245 riteganya ko umuntu wese wakatiwe igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa. Ingingo ya 246 igaragaza ko ihanagurwa busembwa rishobora gutangwa iyo hashize imyaka 5 kandi niba muri icyo gihe uwakatiwe yarakomeje kugaragaraho ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza. Uwakatiwe wifuza gusaba rero ihanagurwa busembwa abyandikira urukiko rukuru cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare ku manza ziciwe n'inkiko za gisirikare. Itegeko kandi riteganya ko dosiye yohererezwa ubushinjacyaha ngo bugire icyo buvuga ku myifatire y'ubusabe ihanagurwa busembwa. Ubushinjacyaha bwaka icyemezo cy'inkiko wakatiwe yagiye ahanirwamo inyandiko cyangwa se inyandikuro y'igitabo cyaho yafungiwe cyanditsemo igihano yarangije, bukaba n'icyemezo cy'indangabihano. Urukiko rukuru cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare rufata icyemezo ku ngingo z'ubushinjacyaha mu gihe kitarenze amezi 2 usaba ihanagurwa busembwa cyangwa se nanone umwunganira amaze kubazwa cyangwa barahamagawe ku buryo buteganyijwe n'itegeko. Itegeko rye rero, itegeko riteganya ko usaba ihanagurwa busembwa agomba kuba yaragaragaje imyitwarire myiza nyuma yo kurangiza igihano kugira ngo ukurikiweho cyangwa se ukurirwaho ubusembwa. Iyo ni ingingo ishobora kugonga Ingabire Umuhoza Victoire kuko nyuma y'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu yakunze kurangwa n'imyitwarire itaravuzweho rumwe. Maître Bayingana Janvier yagaragaje ko impamvu urukiko rwumva iby'ubushinjacyaha buvuga ko wasabye ihanagurwa busembwa by'umwihariko imyitwarire yamuranze nyuma yo gufungurwa. Ati muri rusange amategeko y'u Rwanda mu itegeko rigenga imiburanishirize nshinjabyaha rigaragaza uko bigenda iyo umuntu yakatiwe n'inkiko agateganya igihe bishobora gusabirwa. Amategeko yacu anagena urukiko rubifitiye ububasha avuga ko ari urukiko rukuru rubisabwa. Yongeyeho ati ni ibintu ushobora gusanga mu ngingo zigera ku 8 zivuga kuri ibyo bintu byose nibyitabwaho n'impamvu yabyo. Igikomeye agarukaho cyane agaruka ku myitwarire nyuma yo guhabwa igihano. Ni nayo mpamvu rero iyo bisabye bavuga ko inkiko zigomba kubanza kumva icyo ubushinjacyaha bubivugaho, ni nabwo buba bushobora kubishyigikira cyangwa se nanone kubibangamira bushingiye ku mategeko. Umushakashatsi akaba n'umwanditsi kuri jenoside Tom Ndahiro yabwigiye ko Ingabire adakwiye kwiyamamariza umwanya n'umwe w'ubuyobozi mu Rwanda kuko atigeze agaragaza ko imbabazi yahawe yari azikwiye. Yagize ati uretse no kwiyamamaza kuba umudepite ntakwiye no kuyobora umudugudu. N'umugome udakwiye ubuyobozi ubwo ari bwo bwose mu Rwanda. Nagerageze azayobora n'umuryango we. Yagombye kuba yarasubiye muri gereza kuko nawe userereza indembe. Yagombye kuba yarasubiye muri gereza kuko nta usezerera indembe. Ayo akaba ari amagambo yatangarije ikinyamakuru Igihe tunakesha ino nkuru. Igihe rero ngo cyamubajije uko yabyakira mu gihe urukiko rwamuhanaguraho ubusembwa kuri Ingabire, asobanura ko adashyigikira iki cyemezo. Yagize ati nabipinga
Ndahiro yavuze ko rero uyu munyapolitiki nyuma yo gufungurwa akorana n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi kandi ko atigeze abisabira imbabazi ku buryo byatanga icyizere ko yahindutse.